Kāore ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi i te whakapūmautia i roto i ngā kura o Aotearoa. Koera tētahi o ngā whakatau i roto i te pūrongo a te tari arotake mātauranga, nō reira ko te pātai ia e pēnei ana, nā te aha i pērā ai. Ko te manu kai i te miro nōna te ngahere, ko te manu kai i te mātauranga nōna te ao. Ko whakarerea ke te tiriti, te kai a te manu o te ngahere, ki waho. Kāre whai mani i roto i nā aho tangata. Hea wangwanga anō oku mo tēnā. E ai ki te rīpuata o te tari arotake mātauranga, ko ngā kaupapa pērā ki te tū honohono ki te hapori, me te whai i o wawata ki te kōtihitihi, ētahi o ngā aro matua ki ro kura. Engari ngā mātāpono o te tiriti, auare ake. Kei te teke ngā kōrero kei roti i tēnei pūronga. Ko e nā wāhanga o te marautanga o ngā kura, e pāna ki a ngai tāua, kāre e whakamanahi, kāre tinana tia kei roti ngā kura. Kei te tū ngā pihi o te minita mō ngā take mātauranga a Antoli, hei tāna no ngā tumuaki o ngā kura te he. I think that's a question that needs to be put to the schools, and it was disappointing that ERO's review has shown that that's one of the least implemented principles and least understood principles. Engari hei tā te tumuaki o te pāti mana, no te minita te he, māna anō e whakatika, māna te tiriti e hiki ki te taumata tuatahi. Aha koa te ahunga whakamua, kei te mārama te kite, kei te whakaenga taha e rua, ki te kore e nei raruraru e whai wāhi ki ro akomanga, ko ngā tamariki Māori te papa. The evidence is very clear that if schools value a child's culture and language, that it helps their learning. Ia anga ki te titi o Waitangi. Tēnā te kaupapa e whakakotahi ai tātou i roti a Aotearoa. E ai kia Peter Sharples hei te tau e tū mai nei, kōkiri tia tētahi rautaki e arowana ki te whakatika i e nei āhuatanga. He tā Gardner, te karere.